Jeļena Bakcina šodien būs ar mums, un turpināsim otrā daļa par par sevi mīļajām un skaistajām. Мгм. Jeļena, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы, господа. Мы с вами встречались недельку назад, и я вам рассказывала сказку про то, как внутренние органы боролись за экологию. Labdien, dāmas un kungi! Mēs ar jums tikamies nedēļiņu atpakaļ, un es jums stāstīju pasaku, kā, iekšējie orgāni cīnījās viens ar otru. Мгм. Вот. А сегодня я вам сказала, что вы можете прийти с подружкой, и я вам вычитаю программу, чтобы было веселее идти вдвоем. Es jums teicu, lai šodien jūs atnāktu ar draudzeni, un es jums izlasīšu programmu, lai kopā būtu jautrāk un vieglāk. Да, и у меня есть прям переведенная брошюрка. Un man ir pārtulkota brošūriņa, Вот, а давайте ее вместе вычитаем, потому что это уже технические такие моменты, чтобы вы понимали, что делать. un mēs ar jums kopā sākam viņu lasīt, jo tur ir tādi tehniskie momenti, lai mēs kopā saprastu, kas te mums būtu jādara. Так, теперь мне требуется переводчик, поэтому да, вот это ну, в шуточной форме, когда собрались все органы на совет, но вы это уже все знаете. Te mēs stāstījām par tiem iekšējiem orgāniem, kuri satikās visi kopā, lai runātu, un jūs to visu jau dzirdējat iepriekš. Очень многие люди говорят: Лена, ну сначала же организму нужно почистить, а потом уже давать витамины, иначе ничего не всосется. Un ļoti daudz gudri cilvēki saka man tā, Jeļena, sākumā taču vajag organismu attīrīt, un pēc tam viņam dot minerāļus un vitamīnus, savādāk nekas neiesūksies. Друзья, для того, чтобы детоксикация проходила качественно, Mīļie draugi, lai detoksikācija norītētu ļoti kvalitatīvi, нужно, чтобы большое количество ферментов детоксикации работало исправно, хорошо. vajag, lai daudz detoksikācijas fermentu strādātu izcili. А они будут работать хорошо, эти ферменты, если есть обеспеченность по витаминам и минералам. Šie fermenti strādās labi tikai tad, ja ir pilnīga pietiekamība, ja ir pilnīgā vitamīnu un minerāļu pietiekamība. Особенно по железу, It sevišķi viss, kas saistīts ar dzelzi. потому что большое количество ферментов в печени зависит от железа. Tāpēc, ka ļoti liels fermentu skaitlis aknās ir atkarīgs no dzelzs. Еще очень важный компонент– это белок пищи, Vēl ļoti svarīgs komponents, tas ir olbaltumvielas mūsu uzturā. потому что, чтобы связать токсин и вывести его, нужен транспортный белок. Tāpēc, lai sasaistītu toksīnu un izvadītu viņu ārā, ir vajadzīgs šīs transporta olbaltumviela. Все ферменты и все гормоны иммунной системы, которые позволяют нам быть чистыми, это тоже белки. Visi fermenti sistēmā, kuri palīdz mums būt tīriem, tās arī ir olbaltumvielas. А еще у нас стоит задача разобрать завалы, белковый мусор в межклеточном пространстве. Это делают ферменты, которые тоже белки. Un vēl mums ir uzdevums visus olbaltumvielas atliekas, kuri nav pārstrādāti un atrodas starpšūnu līmenī, ir jāizvada ārā, un to arī dara olbaltumvielas. Соответственно, напрашивается вывод, что чиститься надо на обеспеченности, полной обеспеченности белком, основными витаминами и минералами. Un te mums uzreiz atnāk šīs te sapratne, kā, ja mēs gribam attīrīt organismu, mums viņu jāattīra, un tajā pašā laikā mums ir jābūt pietiekamība gan ar olbaltumvielām, gan ar vitamīniem, gan ar minerāļiem. Но до сих пор в интернете огромное количество систем детоксикационных построено на голоде.
Bet līdz šim brīdim internetā ļoti milzums daudz detoksikācijas sistēmas ir būvētas tieši uz badošanām. Я без понятия, откуда эта глупость пошла, Man nav pilnīgi skaidrs, no kurienes šīs muļķības sāka veidot, nu, izplatīties. но люди уходят на голод, прикрывая его какими-то овощными смузи. Un cilvēki, viņi sāk iet badoties un šo te izsalkumu tā kā piesec ar smūtijiem Или на фруктах, vai ar augļiem, или просто на салатиках. vai nu vienkārši uz salātiņiem. И тогда у организма, вместо включения систем детоксикации возникает проблема, дилемма. Un tad organismam, tā kā viņam jāsāk detoksikācija, bet viņam ir tāda, nu, tā kā parādās tāda dilēma. Он понимает, что у него большое количество межклеточного мусора, который можно, межклеточного белкового мусора, Viņš saprot, ka viņam ir ļoti daudz vietnē, um, olbaltumvielu nepārstrādātu tā kā atkritumu. и мы можем и организм может этот межклеточный белковый мусор разобрать, Un organisms viņš var šo te starp šūnas telpas, miskasti tā kā, izārdīt, izcilāt. до аминокислот и построить нужные белки. Pareizāk sakot, sašķelt līdz aminoskābēm, lai varētu uzcelt pareizās olbaltumvielas. Это похоже, как разобрать старый ненужный сарай, чтобы построить что-то новое. Un tas ir līdzīgs apmēram tam, kā uzcelt, nevis uzcelt, bet izjaut kaut kādu vecu šķūni un tā vietā uzceltu kaut ko jaunu. И называется это аутолиз, запустить аутолиз или протеолиз. Un to sauc par autolīzes vai proteolīzes palaišanu. Но эти люди, которые типа проводят детокс на голоде, не понимают одного. Bet ir cilvēki, kuri, liek detoksikāciju uz bada principa, viņi nesaprot vienu lietu, Что организм с такой же легкостью разбирает мышцы, кости и коллаген вашей кожи, чтобы извлечь нужные аминокислоты. ka mūsu organisms tieši ar tādu pašu vieglumu, kā viņš, tā kā izārda šo miskasti no vecām olbaltumvielām, viņš tieši tikpat veikli var, sākt sadalīt mūsu kaulus, mūsu muskuļus un mūsu kolagēnu. Это катаболическое действие голода. Un to sauc par katabolisko bada darbību. И в вашем теле будет проходить и катаболическое, и протеолитическое действие голода, если будете голодать. Un jūsu ķermenī tajā laikā sanāks gan katolitiskā, gan, tas otrs vārds, badas, ja jūs badosieties. Мгм. Поэтому я резко против голода. Un tāpēc es personīgi esmu ļoti stingri pret badošanos, Голод не равно детокс. jo badošanās nav vienādības zīme ar detoksu, А детокс не производится благодаря голоду. un detoks viņš, neveidojās pateicoties badošanai. Поэтому задача Tāpēc проводи mhm. проводить очищение организма на суточной норме белка, основных витаминов, минералов. Tāpēc mūsu uzdevums tīrīt organismu uz diennakts vajadzīgās olbaltumdevas, vitamīnu un minerāļu, tā kā pareizības. Потому что мышцы потерять легко, а вот восстановить их почти невозможно. Jo pazaudēt muskuļu masu ir ļoti viegli, bet atjaunot viņu atpakaļ ir, nu, tā kā praktiski neiespējami. Жир потерять легко, а восстановить его проще простого.
Taukus pazaudēt arī ir viegli, bet arī atgūt taukus ir vieglāks par vieglāku. И пока мы с вами будем проходить, программу детоксикации, которая длится 21 день, Un kamēr mēs ar jums iesim detoksikācijas programmu, kura ilgs 21 dienu, мы улучшим работу желудочно-кишечного тракта, mēs gremošanas sistēmas darbību uzlabosim. потому что у нас есть технология улучшения пищеварения, которая спрятана в ладошку, здоровья. Tāpēc, ka mums ir gremošanas sistēmas darbības atjaunošanas sistēma, kura paslēpta tā kā veselības plaukstā. Мы запустим работу печени, почек, поджелудочной железы, потому что облегчим их работу. Mēs aktivizēsim aknu nieru aizsvuņģa dziedzera darbību, jo mēs viņa darbību atvieglosim. Эта программа, построена на определенном питании. Сейчас я вам его покажу. Šī programma, viņa tiek izveidota ar tādu, īpašu, barošanu, un es jums viņu tūlīt parādīšu. Соответственно, у вас изменятся вкусовые пристрастия, поменяется ваш вкус к еде. Un ar to jums izmainīsies pat jūsu, tā kā bauda uz ēdienu, jums izmainīsies, jūs negribēsiet, nu, vairs ēst to, ko varbūt nevajadzētu ēst. Vairs neliksies garšīgs. Так как мы будем продолжать все-таки кушать, то у вас будет снижаться вес, если необходимо. Un tomēr mēs, bet tā kā mēs tomēr turpināsim ēst, jūsu svars varēs kristies, ja tas ir nepieciešams. Но это будет физиологическая потеря веса примерно 3 килограмма за месяц. Bet tā būs tāda fizioloģiskais svara zudums apmēram 3 kilogrami mēneša laikā. Но будет у нас с вами коктейльная неделя, сейчас расскажу. Это фактически пищевая пауза. Un tad mums ar jums būs tāda kokteļu nedēļa, ko es varu saukt par tādu, ēdiena pauzi, Но эта пауза будет на суточной норме витаминов и минералов. bet šī pauze būs uz vitamīnu un minerāļu dienas devas vajadzības. И некоторые теряют на этой неделе дополнительно еще 3 килограмм. Un daudzi no jums, nu, no mums šajā laikā spēj pazaudēt vēl papildus kādus 3 kilogramus. Ясное дело, уходят отеки, повышается уровень энергии и либидо. Protams, aiziet prom, pietūkumi, paceļās libido, Мгм. Так, и есть противопоказания. un, protams, ir arī kontraindikācijas. Беременным и кормящим я не даю обычно эту программу, потому что у них другие задачи. Grūtniecēm un meitenēm, kuras stāvokli, es nedodu šādu programmu, tāpēc, ka šajā laikā viņiem ir citi uzdevumi. Детям обычно не даю такую программу, потому что они чистенькие. До 14 Bērniem, es parasti nedodu tādu programmu, tāpēc, ka viņi ir tīri. Не заходите в программу, если вы очень больной, допустим, вирусная инфекция или обострение хронического процесса. Un neiet lūdzu šajā programmā, ja jūs esat saslimuši ar kaut kādu infekciju, vai jums ir tieši uzliesmojis, jeb pastiprinās kaut kādas hroniskās slimības. Мгм. Вот. И, да, у кого желчекаменная болезнь, тоже немножечко осторожничаем, не даем желчегонные травы. Un tiem, kuriem ir akmeņi žultspūsli, arī izturamies tā ļoti ar pietāti, jo mēs nedosim sev šīs te žulti dzenošos ārstnieciskos augus. Обычно я прошу узнать уровень ферритина. И если ферритин — это запас железа меньше 30, то сначала восстанавливаем запас железа. Un parasti es tiešām ļoti lūdzu uzzināt savu dzels daudzumu organismā, un ja tas ir mazāks par, atzīmi 30, tad sākumā vajag tomēr pacelt dzelzi un tikai tad sākt detoksu. И если вы весите меньше 45 килограмм, мы вас будем кормить, мы вас не будем чистить. Un ja jūs sverat zem 45 kilogramiem, tad mēs jūs sāksim barot, nevis tīrīt sākumā.
Так. Для того, чтобы начать программу лимфоочищения, нужно сначала проверить, как хорошо работают органы выведения. Lai sāktu limfas attīrīšanas programmu, vajag sākumā pārbaudīt, kā strādā šī te izvades sistēma. О том, насколько важно, чтобы хорошо работал кишечник, печень, почки, я рассказывала в прошлый раз. Посмотрите запись. Pagājušo reizi es stāstīju, cik svarīgi ir, lai labi strādātu nieres, aknas un piečiņu počki Печень, почки и кишка. Кишка. un zarnas. Jā, paskatieties iepriekšējā video, viņš arī ir pieejams. Мы начинаем поддерживать функцию кишечника, расчесывать все его ворсинки, убирать межворсинчатое пространство с помощью Bowel Build. Mēs sākam sagatavot savus zarnas, izķemmēt visus viņu matiņus, attīrīt visus viņus tā kā starpvietnes starp viņiem ar preparātu, ko sauc par Bowel Build. Да, это смесь клетчаток, которые очень хорошо очищают кишечник. Tas ir šķiedrvielu sajaukums, kas ļoti labi attīra zarnu traktu. Можно по одной капсулке 2 раза в день, даже по 2 раза в день с едой. Var pa vienai vai pa divām kapsuliņām divreiz dienā kopā ar ēdienu. Мгм. Печень мы поддерживаем с помощью лецитина. Это то, из чего состоит 50% печени. Aknas mēs barosim ar lecitīnu. Lecitīns tas ir tas, ar kur ir 50%, ko ko satur aknas līdz 50%. Tas ir aknu saturs lecitīns. Да, поэтому мы используем 2 капсулки лецитина с каждой едой 3 раза в день. Un tāpēc mums, lai palīdzētu aknām, vajag izmantot lecitīnu pa 2 kapsulām 3 reizes dienā. Tas ir katru ēdienreizi. И для того, чтобы кровь была жидкая, подвижная, бурная, речка и легко работали почки, мы используем водичку с хлорофилом. Un tāpēc, lai asinis būtu tādas kā tāda strauja, forša, ātra upe, lai viņa būtu tādā labā stāvoklī, mēs strādāsim ar chlorofilu pa vienai ēdamkarotei uz 500 mililitru ūdeni, malkojot maziem malciņiem. Зачем использовать 30 миллилитров воды на каждый килограмм веса, я рассказывала на прошлом занятии. Посмотрите, пожалуйста, запись. Kāpēc jādzer 30 mililitri ūdens uz katru svara kilogramu? Es stāstīju iepriekšējā nodarbībā, un tāpēc paskatieties lūdzu viņu. И теперь пол-литра воды мы захлорофиливаем, добавляем туда 1 столовую ложку хлорофила и пьем в течение дня. Mēs vienu ūdens devu 500 mililitrus, mēs viņus sajaucam ar chlorofilu un dzeram vienkārši pa maziem malciņiem dienas laikā. Друзья, только на этой программе, которую я использовала в течение 1 года, у меня ушли головные боли, системный кандидоз и аллергия. Tikai uz šīs programmas, ko es lietoju vienu gadu, man aizgāja galvas sāpes, sistēmiskā kandidoze un alerģija. То есть я больше не использовала. Я использовала 1 продукт по кишечнику, 1 продукт по печени и 1 по почкам. И получила вот это все. Tātad es izmantoju vienu produktu zarnu traktam, vienu produktu aknai un vienu produktu kišešņu Кишечник, печень, почки. jā, un vienu produktu aknām un vairāk neko. Dabūju tādus rezultātus. А у нас теперь это просто подготовительная программа. Šobrīd mums tā ir tikai viena sagatavošanas programma. Помним, что всем транспортным белкам, ферментам нужны витамины и минералы, добавляем суперкомплекс. Atceramies, ka visiem olbaltumvielām vajadzīgi minerāļi un vitamīni transporta olbaltumvielām, un tāpēc mēs pieliekam klāt superkompleksu. Так, немножечко поговорим о питании. Mhm. Цель питания– уменьшить поступление токсинов с едой.
Un tad mēs parunāsim arī par ēšanu, un, ēšanas mērķis šobrīd mums būs tāds, ka mēs pazemināsim toksīnu iekļuvi kopā ar ēdienu. И при этом дать телу строительный материал. Un tajā pašā laikā mums būs jādod, organismam šos te būvniecības materiālu. И при этом дать мозгу чувство насыщения и прекрасный вкус. Un tajā pašā laikā smadzenēm mums ir jāiedod šo sātes sajūtu un arī labu garšu. Поэтому убираем алкоголь. Tāpēc mēs izslēgsim alkoholu, Но если у вас день рождения, какое-то застолье, то, ну, не будьте слишком, ну, переведите это, не будьте слишком, даже не знаю это слово. bet ja jums ir dzimšanas diena, nu, tā kā Строгой. jūs, nu, tā kā neesiet ļoti strikti laikam, pavisam, pavisam. Да, не надо быть слишком категоричной, слишком строгой. Это же не антибиотики, можно выпить. Jo tas taču nav antibiotikas, ka jūs varat to darīt. Да, если вы очень любите кофе и не можете жить без него, можете оставить себе утренний чашечку кофе. Ja jūs ļoti mīlat kafiju un nevarat iztikt bez kafijas, jūs varat atstāt sev rīta kafiju. А вот все газированные напитки и пакетированные соки строго запрещены. Bet visas gāzētos dzērienus, jeb sulas, kas ir tetrapakā, tas ir tiešām ļoti aizliegti uz šo Там laiku. очень много сахара, он нам просто вредит. Jo tur ir ļoti daudz cukuru, un šis cukurs mums tiešām ļoti kaitē. Попробуйте 21 день жить без них, и вы потом не сможете к ним вернуться. Izmēģiniet 21 dienu dzīvot bez tā visa, un ticiet man, jūs vairs negribēsiet pie tā atgriezties. Зато мы кушаем рыбу, домашнюю птицу, кролика. Bet toties mēs ēdam olbaltumvielās bagātus produktus, un kad tas ir zivis, maiputni, truša gaļa, Морепродукты, яйца, ну вы все видите. jūras vēltes, olas, jūs jau paši visu redzat. Да, есть и орешки, и крупы, посмотрите, разрешенные, и хлеб без дрожжей и сахара, цельнозерновой. Ir riekstiņi, ir atļauti, uh, ok, ir arī Крупы, крупы. kefīrs un maize bez mājas rauga. Да, вот, все фрукты, пожалуйста, кроме мы не едим бананы и виноград. Un no augļiem mēs ēdam visu, bet mēs neēdam banānus un vīnogas. Все овощи, кроме картошки. Jā, un jūs te redzat gan graudaudi, gan pilngraudu maizi bez rauga un bez cukura, uz rupju miltu pilngraudi un jā, Картошка. un mēs neēdam kartupeļus, jā. Да. Напитки, пожалуйста, напитки — это чистая вода, может быть, зеленый травяной чай, можно цикорий. Dzērieni tas var būt tīrs ūdens, var būt, cigoriņi, nu, kaut kas tāds. Так, идем дальше. Сейчас. Оп, первая неделька. Un zaļu tējas, jā, pie dzērieniem. Un tad ejam tālāk, un tā ir pirmā nedēļa. О, сейчас мне так сложно листать. Еще стоп. Да. Так, а первая неделька, помните, нам нужно поковыряться в пространстве между клеточками. Atcerieties, ka pirmajā nedēļā mums vajag tā kā drusku parušināties starp šūnu, vidē. И те токсины, которые там застряли еще 30 лет назад, нужно их вывести в лимфу. Un tos toksīnus, kuri tur ir aizkavējušies jau kaut kur 30 gadus atpakaļ, mums viņus atkal jādabū limfā. Поэтому мы берем 3 капсулки красного клевера, это такая травка, Tāpēc mēs ņemam 3 sarkanā āboltiņa kapsuliņas, nu, sarkanais āboltiņš, tas ir ārsniecisks augs. съели и пошли на пробежку, прогулку или уборку или танцы. Apēdam un ejam. Vai nu dejojam, vai nu tīram māju, vai nu ejam,
pastaigāties vai drusku paskriet, vai dejojam? То есть задача разжижить лимфу с помощью красного клевера и с помощью движения. Jo uzdevums limfu padarīt šķidrāku, izmantojot kaut kādu kustību. У лимфы очень сложная задача от ваших пяточек подняться в подключичные пространства. Jo limfa ir ļoti smags uzdevums no jūsu papēžiem pacelties līdz šai te vietnei. Это против сил гравитации. Un tas iet pret gravitācijas likumiem. Поэтому, пожалуйста, двигайтесь, чтобы у вас икроножные, бедренные мышцы работали, мышцы кора и так далее. Tāpēc lūdzu kustēties, lai jums strādātu gan kāju ikru muskuļi, gan vidukļa, jeb stājas muskuļi, lai visi muskuļi tiktu iedarbināti. Обычно уходит 45 минут для подъема лимфы от пяток до подключичных зон. Apmēram aiziet 45 minūtes, kamēr limfa no papēžiem aiziet līdz šīs te atslēgas kaulas vietai. Так, потом эта лимфа сбрасывается в венозный кровоток. Un šeit limfa tiek iemesta vēnu asinsritē, А потом проходит через печень. pēc tam iziet caur aknu. Печень ее улавливает токсины и выбрасывает в желчный пузырь в виде желчи. Akna viņa savāc toksīnus un izmet viņus kā žulti žultspūslī. Так, вот. И токсины уже в кишке. Un toksīni jau ir zarnā. Из желчного пузыря уже в кишке. No žultspūšļa nonāk zarnā. И они могут повторно всосаться в кровь. Un viņi var atkārtoti iesūkties asinīs. Тогда часть нашей работы бесполезна. Un tad daļa no mūsu darba ir pilnīgi bezvērtīga, Но не в нашем случае. bet ne mūsu gadījumā. Потому что мы их словим с помощью ультрабиом детокс. Tāpēc, ka mēs noķersim šos toksīnus un neļausim viņiem atkal pa asinsriti, par zanu traktu aiziet asinsritē, izmantojot šādu stiku, ko Iļena rādīja, ko sauc par ultrabioma detoksu. Друзья, это флагманский продукт нутрициологический, ультрабиом детокс. Ultrabioms detoks, tas ir tāds flagmaniskais produkts, viņš ir nutricioloģiskais produkts. Его разрабатывали 5 лет. Šo produktu veidoja 5 gadus. Он облегчает первую и вторую фазу детоксикации печени. Viņš atvieglo pirmo un otro aknas detoksikācijas līmeni. Он содержит достаточное количество клетчаток, чтобы причесать ворсинки кишечника. Viņiem pietiek tik daudz šķiedru vielu, lai tā kā saķemmētu zarnu trakta matiņus. Он содержит аминокислоту, которая является волюмизатор, это увеличивающая объем. Viņš satur aminoskābi, kura palielina apjomu. Объем чего? Мышечной массы. Kam apjomu? Muskuļa masas apjomu. То есть в этом маленьком стике порядка 15 различных идей по здоровью. Šajā mazajā paciņā ir kaut kur 15 idejas, kā uzlabot veselību. С тех пор, как появился этот продукт, у меня нет ни одного дня, чтобы я его не использовала. No tā brīža, kā tirgu parādījās šīs produkts, tiešām nav nevienas dienas, kad es viņu neizmantotu. И если вы меня случайно встретите в городе, и мы сядем в кафе, я вас обязательно им угощу, потому что в каждой сумке. Un ja mēs ar jums gadījumā tiktos kaut kur uz ielas, es noteikti jūs pacienātu ar šo produktu, jo viņš man tiešām stāv katrā somiņā. И если вы пройдете мою крутую навороченную программу Detox 21 один раз в жизни и запомните только это, Un ja jūs iziesiet manu šo te detoksa krūto programmu un kaut vai vienreiz dzīvē, un no tā visa atcerasieties tikai šo ultrabiomu detoksu,
и оставите себе один стик ультрабиома один раз в день в течение всей жизни, un atstāsiet sev tādu stiku, vienu stiku dienas laikā, ultrabioma detoks uz visu savu atlikušo dzīvi, вы проживете примерно на 15 лет дольше. jūs dzīvosiet apmēram 15 gadus ilgāk. Не буду больше говорить об этом. Вот. Vairs И par to главное, nerunāt. главное, что это легко взять с собой. Я беру прям спортивные брюки с собой и побежала. Es sev līdzi ņemu viņu pilnīgi sporta biksēs iekšā kabatā un skrienu. Да, потом покупаю себе пол-литра воды Pēc tam pērku puslitra ūdens и добавляю туда один стик ультрабиома детокс. un vienu šo stiku no ultrabioma detoksa es šeit ieberu. Надо перемешать, ну, он сейчас Vajag перемешается. И когда samaisīt. я иду домой, пью. Un kamēr es eju mājās, es dzeru. Это вкусно, несмотря на то, что выглядит как болотная вода. Izskatās pēc tāda purva ūdens, bet patiesībā viņš ir garšīgs. Токсины не всосутся назад. Un pateicoties tam, toksīni atpakaļ neiesūksies. Но токсины еще будут вымываться из межклеточного пространства еще целый день. Bet toksīni pēc tādas rīta darbības, viņi skalosies ārā no starpšūnu vietnes vēl visu dienu. А вы уже на работе, занимаетесь своими делами. Bet jūs jau esat darbā, darat tur savas darbības, darīšanas jums ir savas. Поэтому возьмите в пол-литра воды 1 столовую ложку хлорофилла и попивайте. Tāpēc paņemiet uz darbu līdzi ūdeni ar vienu ēdam karoti chlorofila un dzeriet to ūdeni dienas laikā. Смотрите, пол-литра с ультрабиомом детокса, пол-литра с хлорофиллом, вот вам дополнительный литр воды. Un redzēt, puslitrs ultrabioma detoks un puslitrs ar chlorofilu, re, kur jums jau litrs ūdens, ko jūs parasti nelietojat. Заметили, я добавила в ваш стиль жизни где-то 45 минут или 1 час ходьбы, бега, велотренажера. Jūs ievērojat, ka es jūsu dzīvē pieliku klāt 45 minūtes vai nu riteņtrenažieri, vai nu staigāšanu, vai skriešanu. Да, это входит в программу, друзья. Jā, mīļie draugi, tas tiešām ir ieiet programmā. И если у вас нет утром времени на 45 минут физической аэробной нагрузки, сделайте в любое время. Un, ja jums no rīta nav šīs 45 minūtes, lai jūs varētu, uztaisīt sev šo aerobālo vingrošanu, kardio vingrošanu, tad izdariet to jebkurā dienas laikā. Многие работают и потом после работы идут в спортивный зал. Jo daudzi cilvēki strādā, bet pēc tam, pēc darba iet uz sporta zāli. Значит, до спортзала 3 красного клевера, после спортзала ультрабиом детокс. Tātad pirms treniņa 3 kapsuliņas ar sarkano āboltiņu un pēc tam ultrabiom detoks pēc treniņa. В спортзале вы можете качать мышцы, Sporta zālē jūs varat strādāt ar muskuļiem, но в спортзале обязательно нужно дать аэробную нагрузку. bet sporta zālē obligāti jāiedod arī kardio vingrošana. То есть ходить 45 минут быстрым шагом Vai staigāt 45 minūtes ātrā gaitā, или бегать или крутить педали. vai skriet, vai grozīt pedāļus. Если вы совсем детренированный человек, надейте очень удобную обувь, уходите 20 минут от дома, Ja jūs esat pavisam netrenēts cilvēks, vienkārši uzvelciet sev ērtus apavus, aiziet kaut kur 20 minūtes prom no mājas и 20 минут назад. un 20 minūtes ejiet atpakaļ. Идите так быстро, будто бы вы опаздываете на электричку. Un ejiet tik ātri, it kā jūs kavētu elektrisko vilcienu, Чтобы вы вспотели, стали красная и теплая. lai jūs sasīstu, paliktu tāda rozā sarkana un silta. Да. Sasildītos.
На ночь мы едим, 1 капсулку, Pro B11, Bet uz nakti mums ir jāēd vienu kapsuliņu, ko sauc ProB11. потому что одна из задач у нас — восстановление нормальной кишечной микрофлоры. Tāpēc, ka viens no uzdevumiem mums katram ir atjaunot savu mikrofloru. Так, теперь давайте поговорим о ладошке здоровья. Tagad mēs parunāsim par šo te veselības sauju. Помните, что нам с вами запрещено чиститься без, витаминов, минералов. Atcerieties, ka mums ar jums ir aizliegts taisīt attīrīšanu bez vitamīniem un minerāļiem. Поэтому витаминки и минералки у нас в суперкомплексе. Tāpēc, ka vitamīni un minerāļi mums būs superkompleksā, Мы даем то, из чего строятся мембраны всех клеточек, омега-3 и лецитин. mēs dodam omega-3 un lecitīnu, tas ir tas, no kā ceļās visu šūnu membrānas. И мы даем себе еще коррекцию психоэмоционального фона. Un vēl mēs sev iedosim psihoemocionāla fona korekcijas. Потому что кто-то из вас не привык к физической нагрузке, кто-то из вас привык переедать. Jo kāds no jums nav pieradis pie fiziskās aktivitātes, kāds no jums ir pieradis pārēsties. И когда мы перестраиваем свой стиль жизни, то это стресс. Un tad, kad mēs savu dzīves stilu tā kā pārkārtojam, tas ir organismam stress. А стресс нам не нужен, поэтому даем комплекс с валерьяночкой. Bet stress mums nav vajadzīgs, tāpēc mēs dodam balderjāņu kompleksu. Берете 2 капсулки, заливаете кипятком. Paņemat divas kapsuliņas, aplēt ar verdošu ūdeni. Если есть лишний вес, добавляем стевию. Ja ir liekais svars, liekam steviju klāt, И если нет лишнего веса, можно 1 чайную ложку меда добавить. bet ja nav liekais svars, var vienu teikarotīti medus pielikt. Забрались в постельку и там выпили этот чай. Ielienam gultiņā un tur izdzeram šo tēņu. И сразу сон заберет вас в свою прекрасную страну. Un uzreiz miegs jūs paņemt savā brīnišķīgajā valstībā. Вот. На следующее утро нужно будет приготовить завтрак. Bet nākošā rītā būs jāuztaisa brokastis. И здесь расписано, ну, штук 10 различных завтраков. Это или. Te ir sarakstīti kādi apmēram 10 brokastu veidi, bet šie brokastu veidi, viņi saucās vai viens no viņiem. Если есть лишний вес, выбирайте поменьше углеводов. Ja jums ir liekais svars, tad izmantojiet mazāk oļhidrātu. Вот, например, первый вариант — творог 9% подойдет. Второй — 2 вареных яйца подойдут. Piemēram, te ir biespiens 9%, derēs, 2 vārītas olas, derēs. Третий и четвертый вариант — хлеб цельнозерновой или семена чиа — это больше для худеньких людей. Trešais un ceturtais variants, kur ir pilngraudu maize, jeb šijā sēklas, tas vairāk ir tieviem cilvēkiem. Всегда ориентируемся на гликемический индекс. Кажется, я вас этому уже учила. Vienmēr skatāmies glikemijas indeksu, bet man liekas, par glikemijas indeksu es jums esmu jau mācījusi. Здесь много вариантов завтраков, вам хватит на все 21 день. Šeit ir ļoti daudz brokastu variantu, un jums tas pietiks visai 21 dienai. Я обычно прошу не делать никаких перекусов. Es lūdzu netaisīt kaut kādas starpēdienu uzkodas. Но если вдруг вы не доживаете до следующего приема пищи, Bet ja jūs pēkšņi nevarat sagaidīt nākošo savu ēdienreizi, то тогда можно сделать фруктовый перекус между завтраком и обедом. tad var uztaisīt tādu augļu uzkodu starp pusdienām un vakariņām. Мгм. Особенно если этот перекус уменьшает количество еды, которую вы съедаете на обед.
It sevišķi, ja šī te uzkoda pēc tam samazinās ēdiena daudzumu, ko jūs apēdīsiet pusdienās. Так. Ну, на экране все видите, идем на обеды. Jūs redzat visu ekrānā, bet mēs tagad ejam uz pusdienām. Обеды у нас тоже достаточно плотные. Pusdienas mums arī tā kā ļoti, ļoti kārtīgas, И здесь есть и разрешенные гарниры, un te ir atļautie garnieri. и рыба, и Ir мясо, и птица. gan zivis, gan putni, Мгм. gaļa. Много зелени и много овощей. Ļoti daudz zaļumu un ļoti daudz, dārzeņu. Так, замечаете, промышленных продуктов, всякие хинкали, блинчики, что там еще? Тут отсутствуют пельмени. Un redziet, ražotāju produktus kā pelmeni, hinkāļi, jeb pankūks te nav. Да, это ужины. Tie ir vakariņas. Вот, тоже выбирайте те варианты, которые вам интересны. Если утром были яйца, то вечером что-нибудь другое придумайте. Piemēram, ja no rīta bija olas, vakarā, izdomājat kaut ko citu, izvēlieties, kā jums labāk patīk. Так, хорошо. Итак, прошла первая неделя. Tātad pirmā nedēļa ir pagājusi. Вы уже 7 раз были на проходке, на пробежке. Jūs jau 7 reizes bijāt pastaigā, У вас уже 7 дней налаженное питание. jums jau 7 dienas ir sakārtotas ēdienreizes. Уже 7 дней до тренировки красный клевер, а после тренировки ультрабиом детокс. Un jums katru rītu ir sarkanais āboltiņš pirms treniņa un ultrabioma detoks pēc treniņa. Но вы еще до сих пор думаете, ну когда же закончится эта диета, чтобы я смогла спокойно есть свои блинчики? Bet jūs domājat, nu kad tad beidzot beigsies šī dieta un es mierīgi varēšu ēst savas pankūkas? Да, но у нас идет вторая неделя. Bet mums sāksies otrā nedēļa. Чем она отличается? Ar ko viņa atšķirsies? Это, собственно говоря, продолжение нашей системы лимфоочищения. Citiem vārdiem sakot, mēs turpinām attīrīt limfu, Только мы один прием пищи вытесняем белковым коктейлем. tikai mēs vienu ēdienreizi izstumsim ārā ar olbaltumvielu kokteili. Причем вы сами решаете, вы уберете завтрак, заместите его коктейлем, обед или ужин. Un tur jūs paši izlēmsiet, kuru ēdienu jūs, izvēlesties izmantot, jeb aizstāt ar kokteili, vai brokastis, vai pusdienas, vai vakariņas. При этом мы используем коллаген 17 грамм в одной мерной ложке. Un tur mēs palīdzēsim ar kolagēnu, kur ir 17 olbaltumvielu gramu vienā porcijā, И мы используем Power Greens. Вот так выглядит. Одна мерная ложка. un mēs izmantosim Power Greens, šāds viņš izskatās, un tur arī ir merkarotīte. А здесь все витамины, все минералы. Un šajā porcijā ir visi vitamīni un visi minerāļi. Почти 10 грамм клетчатки. Kaut kur 10 grami šķiedrvielu, 6 антиоксидантов, ловцов свободных радикалов. 6 antioksidanti, kuri ķer brīvos radikāļus, И все пищеварительные ферменты. un visi barības pārstrādes fermenti. Это такая помощь желудочно-кишечному тракту. Jo tā ir tik ļoti liela palīdzība, zarnu traktam, Иммунной системе, imūnai sistēmai, нормальной кишечной микрофлоре, normālai zarnu trakta mikroflorai, каждой клетке. katrai šūnai. Вас так не накормят ни в одном ресторане. Šādi jūs nepabaros nevienā restorānā. И тут еще 3 грамма белка. Un turpat, tajā vienā mazā merkarotītē ir vēl 3 grami olbaltumvielu.
Вот смотрите, если у вас был завтрак 2 яйца плюс, помидорчики, огурчики, Ja jums brokastīs bija 2 olas plus tomātiņi un gurķīši, то вы получили 12 грамм белка, ну и 5 грамм клетчатки. jūs dabūjat 12 gramus olbaltumvielu un 5 gramus šķiedrvielu. А вот в этом наборе коллаген плюс Power Greens Ā, šajā šajā, ko mēs te paskatījāmies, komplektā, kur ir kolagēns un power greens, вы получили 20 грамм белка jūs dabūjat 20 olbaltumvielu gramu. и и, щас скажу, боже, сколько и почти 10 грамм клетчатки. Un gandrīz 10 gramus šķiedrvielu. Вот. Как вам? Lūk, kā jums šīs te. Прекрасно. Если у вас, хороший завтрак, оставьте его, этот завтрак. Ļoti skaisti, un ja jums ir labas, foršas brokastis, atstājiet tās brokastis. Но у людей бывает плохой обед. Cilvēkiem bieži ir tieši pusdienas sliktas. Может, это на работе, это какая-то странная кафешка. Tāpēc, ka tas notiek darbā kaut kāda dīvaina kafejnīciņa. Или как у меня это было, приносили пиццы на работу, и доктора их ели. Vai kā man bija, vienkārši nesa uz darbu picas un dakteri viņas ēda. Нет, вот это лучше. Вот этот набор наш лучше. Vot Коллаген. šīs mūsu kolagēns ar Powergreen 100 reizes labāks. Лично я, замещаю завтрак на эту несладкую парочку, зеленую парочку. Es pati, ar šo te zaļo pārīti, atve atv izmantoju brokastīs. Потому что утром я не хочу еще есть, и мне нужно идти на пробежку, и хочется на пустой желудок. И это хороший вариант. Jo man no rīta negribās ēst un iet gribās uz treniņu tukšā dušā, un šis ir ļoti labs variants. Так. Но если вы прям очень хотите похудеть, то, замените ужин на вот этот коллаген и Power Greens. Bet, ja jūs ļoti, ļoti gribat nomest svaru, tad tieši vakariņas aizvietojiet ar šo te kolagēnu un powergrīnu. То есть один прием пищи заменяем. Vienu ēdienu, ēdienreizi mēs nomainām uz šo. Мгм. Так, попробуйте так один день, Pamēģiniet tā vienu dienu. а на следующий день мы пробуем заменить, 2 приема пищи. На следующей неделе или на дне? На следующий день 2 приема пищи. То есть нам нужно сделать пищевую паузу. Bet nākošajā dienā, tad pirmajā dienā mēs darām, kā mēs runājam, bet nākošā dienā mēs jau aizstāsim 2 ēdienreizes. То есть мы оставляем себе один прием твердой пищи Mēs atstāsim sev vienu, ēdienreizi ar tā kā cieto barību и 2 приема пищи заменяем на, коктейль. un 2 ēdienreizes nomainīsim ar kokteili. Если вам совсем некомфортно, можете заменить один прием. Nu, ja jums, piemēram, nav tā kā komfortabli, var samainīt tikai vienu ēdienreizi. Но помните, со стрессом мы уже начали работать превентивно, комплекс с валерьяной. Bet atcerieties, ka ar stresu mēs jau sākam strādāt, tā kā ar balderjāņu kompleksu. Если вам не надо сильно худеть или вообще не надо худеть, то используйте 3 приема пищи. Ja jums nav jātievē vai drusku nav, daudz nav jātievē vai vispār nav jātievē, tad paliekat uz trīsreizīgā ēdienreizēm. А это один дополнительный. Un šīs būs viena ēdienreize, kura nāks klāt. Таким образом, можно даже нарастить мышечную массу, Jo ēdot šādi, jūs pat varēsiet, uzaudzēt muskuļu masu. особенно если вы к своей аэробной тренировке добавите силовую. Jo, ja jūs savai kardio vingrošanai, pieliksiet klāt spēka vingrinājumus. То есть эту программу можно использовать как людям, которые хотят похудеть, так и людям, которые хотят набрать вес мышцами.
Jo šo programmu var izmantot gan tie cilvēki, kuri grib notievēt, gan tie cilvēki, kuri grib uzņemt svaru, bet tieši ar muskuļiem, muskuļu svaru. И варианты обедов или ужинов у вас на экране. Un pusdienu vai vakariņu varianti jums ir ekrānā. Надо ли использовать ладошку здоровья, которую мы с вами обсуждали? Vai vajag izmantot šo te skaistuma plaukstu, ko mēs ar jums runājam? Конечно, надо. Protams, ka vajag. И мы идем с вами на завершающую третью неделю после пищевой паузы. Напоминаю, это не был голод. Мы ели с Mēs вами. И un ты mēs ar jums tagad ejam uz trešo fāzi, kur ir tā kā nobeidzošā fāze, un es gribu jums pateikt, ka šīs nebija bats, mēs nebadojamies. Кстати, если на этой коктейльной неделе вы очень хотите кушать, то сделайте себе не 2 коктейля, сделайте 3 коктейля в день. Bet, ja jūs šajā nedēļā ne ļoti gribat ēst, uztaisiet sev nevis 2 kokteļus, ēdienreizes, bet 3 kokteļu ēdienreizes. Мгм. И завершающая третья неделя, лимфодренажной системы у нас такая же, как первая неделя. Un nobeidzošā trešā nedēļa mums, kur ir šīs te limfa drenāžas sistēma, mums ir tieši tāda pati kā pirmā nedēļa. Точно так же красный клевер до тренировки, Tieši tāpat sarkanais āboltiņš līdz treniņam, точно так же ультрабиом после тренировки, tieši tāpatās ultrabioms pēc treniņa, дополнительные пол-литра воды с хлорофилом в течение дня, chlorofils papildus, puslitrs, ar ūdeni dienas laikā, спать идем с чаечком с валерьяной и пробой 11. gulēt ejam ar tējiņu ar balderjāņiem un probē 11. Оставляем ли мы себе коктейль? Оставляем. Vai mēs sev atstājam šo kokteili? Jā, mēs viņu atstājam, Но теперь мы им замещаем один только прием пищи, не 2, а один. bet tagad mēs ar viņu aizstājam tikai vienu ēdienreizi, ne 2 ēdienreizes, bet vienu. Если вам понравится так питаться, можете оставить себе это как хорошую привычку. Ja patiks jums tā ēst, jūs varat to atstāt kā labu ieradumu. Варианты завтраков или обедов, Pusdiena, или ужинов есть. pusdienu, vakariņu un brokstu varianti šeit ir. Мгм. Так, хорошо. Вот третья неделя завершена. Trešā nedēļa ir pabeigta. Можно расширить программу, расширенная версия. Просто добавьте себе больше антиоксидантов. Var šo programmu paplašināt, bet šajā paplašinātajā versijā jūs varat vienkārši pielikt klāt vairāk antioksidantu. Это напиток называется замброза, сок. Ir tāds dzēriens, kuru sauc par zambroza, tā ir sula. Это очень вкусно. Viņa ir ļoti garšīga. И это самый мощный в мире соковый антиоксидант на данный момент. Un viņš ir visspēcīgākais sulu antioksidants visā pasaulē šajā brīdī. Да, вот просто картинок у вас нет, вот так выглядит. Jums nav bildes, ot šādi viņš izskatās. Это из фрукта, который называется мангостин. Zambroza ir no augļa, kuru sauc par mangustīnu. Наливаете себе в рюмочку этот сок и перед едой. Ieliec sev glāzītē šo sulu un pirms ēšanas. Вкусно, ловит свободные радикалы, повышает настроение. Garšīgi viņš ķer brīvos radikāļus un uzlabo garastāvokli. А нам нужно, чтобы вам понравилось быть на этой программе. Jo mums vajag, lai jums patiktu būt uz šīs programmas. Чтобы вы захотели эту программу время от времени повторять. Un lai jūs gribētu šo programmu ik pa laikam atkārtot. Потому что она действует на очень большое количество механизмов здоровья. Jo šī programma, viņa iedarbojas uz daudziem veselības mehānismiem. Если после программы у вас остались какие-то травки в баночках, допейте их.
Ja jums pēc programmas palika kaut kādas, kapsuliņas, jūs lūdzu viņas izlietojat? Старайтесь придерживаться того же питания, что вы придерживались на программе. В течение Cenšaties, turpināt ēst un ievērot tos principus, kurus jūs, ievērojat programmas laikā. Почему программа длится 21 день? Чтобы вы привыкли к физической нагрузке. Как раз 21 день для формирования привычки. Tāpēc programma ilgst 21 dienu, tāpēc, lai jūs pierastu, jo 21 diena, pietiekami, lai jūs jau sāktu pierast pie jauniem ieradumiem. Если вам понравится хлорофилл, водичка с хлорофиллом, не отказывайтесь от него никогда. Ja jums patiks ūdens ar chlorofilu, lūdzu nekad no viņa neatsakaties. Если вам понравится вот этот маленький зелененький стик, не отказывайтесь от него. Ja jums iepatiksies šīs mazais zaļais stikiņš, lūdzu neatsakieties no tā. Систему лимфоочищения можно повторять, например, если вам предстоит сауна. Ā, Līmfas attīres sistēmu var atkārtot tad, ja jums priekšā ir sauna. Или вы прилетели после аэропорта, и у вас отеки. Vai nu jūs atlidojat ar lidmašīnu no kaut kurienes un jums ir pietūkums. Или вы заболеваете. Почему бы не включить программу лимфоочищения? Vai nu, piemēram, jūs jūtat, ka varat saslimt, tūlīt saslimsiet, kāpēc lai neieslēgtu limfas attīrīšanas programmu? Даже на недельку, и вам будет легче, и органам выведения будет легче. Pat kaut uz nedēļiņu jums būs daudz vieglāk, un attīrīšanas orgāniem arī būs vieglāk. Эта программа помогает вам выглядеть на 15 лет младше вашего паспорта. Un šī programma palīdz jums izskatīties vismaz uz 15 gadiem jaunākām nekā rakstīts jūsu pasēs. И это уникальная программа, которая делает профилактику рака, Un šī ir unikāla programma, kur profilaktizē vēža saslimšanu, синдром Альцгеймера, Alzheimer sindromu, сахарного диабета второго типа. otrā tipa cukura diabetu. Эта программа выводит людей из инсулинорезистентности. Šī programma izved cilvēkus no insulīna rezistences Просто позволяет постройнеть последний результат -8 килограмм. un vienkārši palīdz, palikt, nomest svaru, tā kā pēdējais rezultāts bija -8 kilogrami. Это 2 недели подготовки и 3 недели на программу за 5 недель. Tas ir pa 5 nedēļām, 2 nedēļas sagatavošana un 3 nedēļas pati programma. И это способ, научиться и влюбиться, вести более здоровый образ жизни. Un tas ir veids un iespēja iemīlēties un tiešām dzīvot daudz labāku, veselīgāku dzīvesveidu. Здесь есть разные результатики. Могу просто остановить, почитайте. Un šeit ir dažni dažādi rezultāti. Es varu te apstādināt, jūs paši varat izlasīt. На программе исчезает храп иногда. Dažiem ejot šai programmai, pazūd nakts krākšana. Иногда исчезают головные боли или аллергии. Citreiz pazūd galvas sāpes, jeb alerģijas. Очень часто девочки говорят, исчез целлюлит, прям вообще, и плоский живот стал. Citas meitenes saka, man pazuda celulīts un vēders palika plakans. Очень улучшается качество кожи. Ļoti, ļoti uzlabojas ādas stāvoklis И появляется очень много энергии. un parādās ļoti daudz enerģijas. Поэтому все мои знакомые бизнесмены, ну, бизнесвумены, они все на этой программе. Tāpēc visas manis pazīstamās biznesa meitenes, viņas visas ir uz šīs programmas. Потому что легче соображать. Tāpēc, ka ir vieglāk saprast, galva labāk strādā. О, боже, куда я ушла? Сейчас, секундочку, куда-то ушла. Es kaut kur aizgāju, tūlīt vienu sekundīti. Вот. Вернулась. Так, идем дальше. Это я результатики вам показываю, переведенные.
Es jums rādu rezultātus, kuri ir, А, par да. to. А здесь дальше, пошел график, в капсулах, что, куда, как есть. Šeit tālāk aizgāja grafiks kapsulās, ko, kur, ko un kuru kā ēst. В общем, программа есть, она описана до каждой запятой. Šī programma ir un viņa aprakstīta pat līdz komatam. Результаты я получаю абсолютно каждый день. Rezultātus es saņēmu principā katru dienu. Работаю я этой программой, щас скажу, если я всего 17 лет работаю, ну, где-то я 15 лет работаю этой программой. Ar šo programmu es strādāju kaut kur 15 gadus no saviem 17 gadiem, kurus es vispār strādāju. И я точно знаю, что вы в нее влюбитесь. Un es esmu pārliecināta, ka jūs iemīlēsiet šo programmu. Просто попробуйте! Vienkārši pamēģiniet. Я могу прочитать огромный, результат. Последний вот нашла. Хотите Es перед atradu pēdējo rezultātu, es jums izlasīšu, ja jūs gribat. Un tātad, Дорогая Елена, вы супер-доктор. dārgā Jeļena, jūs esat superārsts. Вы волшебница. Jūs esat brīnumdare. Как же я вам благодарна. Cik ļoti es jums esmu pateicīga. Я прошла с вами только первую программу Detox 21. Es ar jums kopā izgāju tikai vienu programmu Detox 21. И уже такие грандиозные результаты после очищения лимфы и обновления всего организма. Un man tik grandiozi rezultāti tikai pēc limfas attīrīšanas un visa organisma atjaunošanas. Через пару недель прошли отеки. Pēc pāris nedēļām man proms aizgāja pietūkums, С которыми мучилась несколько лет из-за сидячей работы с компьютером. ar kuriem es cīnījos daudzus gadus, tāpēc, ka man ir sēdošs darbs pie kompjūtera. Наладился стул с помощью Bowel Build. Vēdera izēja man uzlabojas pateicoties bowlbildam, Снизился вес на 3,5 килограмма. pazeminājās svars par 3,5 kilogramiem, Снизился висцеральный жир на единицу. Это вот тот, который живот. Это очень сложно. un pazeminājās tā kā viscereālie tauki, tas ir, nu, tas vēders, un tas ir ļoti svarīgi, sarežģīti parasti. Талия -3 сантиметра. Viduklī aizgāja prom 3 centimetri. Эта девушка смотрит свои результаты на анализаторе структуры тела. Šī sieviete skatās savus rezultātus uz tādiem svariem, kuri viņi analizē ķermeņa struktūru. Этой девушке 50 лет. Un šai sievietei ir 50 gadi. Она пишет: "Мой биологический возраст стал 21 год". Mans bioloģiskais vecums šobrīd rādās kā 21 gads. То есть, чтобы вы понимали, это весы, которые определяют жир ваш, мышцы и биологический возраст. Lai jūs saprastu, tie ir svari, kuri nosaka jūsu taukus, jūsu muskuļus, jūsu bioloģisko vecumu. Да, это просто фантастика. Un tas ir vienkārši fantastiski. Я так долго ждала снижения этих 3 килограммов. Es tik ļoti ilgi gaidīju, ka man aizies prom šie 3 kilogrami. Не получалось снизить их, но получалось убрать их только на голоде. Jo man sanāca noņemt šos 3 kilogramus tikai pilnībā badojoties. А потом снова возврат. Pēc tam viņi atkal atgriezās. А сейчас при нормальном питании, по вашим рекомендациям, Tagad pie normāla uztura pēc jūsu rekomendācijām. так комфортно для организма получилось снизить вес. Tik komfortabli priekš organisma sanāca pazemināt svaru. Ох, ну это я только половину отзыва прочитала, извините. Я просто не буду дальше. Es tikai pusi izlasīju, piedodiet, nelasīšu tālāk. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, подождите. Ага, не, надо прочитать. Ja tomēr vajag izlasīt. Ух, сейчас, подождите. Для дополнительного поддержания, ну тут она про дикий ямс пишет. В общем, у нее вернулся цикл месячный. Viņai pat atgriezās mēneša reizes. Ну ладно, окей, хорошо. Вот такая вот девочка.
Bet tāda meitene, viena no. Вот поэтому, друзья, пробуйте, у вас будут свои результаты. Tāpēc, draugi, mēģiniet, jums būs savi rezultāti. Но помните, что в 25 лет хорошо выглядеть, вам ничего для этого делать не надо. Bet atcerieties, ja 25 gadi jums ir, tad jums nekas priekš skaistuma nav jādara. Но в 40, в 50 и старше хорошо выглядеть — это жизненная позиция. Bet, kad ir 40, 50 un vecāks, tad labi izskatīties, tā jau ir dzīves pozīcija. И можно это делать только с помощью питания и нагрузки физической. Un to var dabūt tikai pateicoties, ēšanai, labai ēšanai, un fiziskai aktivitātei. И у меня есть добрая воля делать это так. Un man ir laba griba darīt to tieši tā. Но с помощью вот этих нутрициологических инструментов мне проще достигать результата. Bet pateicoties šiem te nutricioloģiskiem instrumentiem, man ir vieglāk sasniegt rezultātus. Поэтому люблю эти вещи и использую каждый день. Tāpēc es mīlu šos lietas un izmantoju viņas katru dienu. Если нужна моя помощь, в ответах на вопросы, то я всегда рядом. Ja ir vajadzīgs mans atbalsts, jeb manas atbildes uz jūsu jautājumiem, es vienmēr esmu blakus. Поехали. Braucam, varbūt jums kādam ir kādi jautājumi, jūs varat droši uzdot caur mikrofoniņu vai ierakstīt čatā. Да, у Оли есть ссылочка, по которой можно зарегистрироваться в интернет-магазине. Olgai ir, links, caur kuru var piereģistrēties internetveikalā. Вы сами зайдете в свой личный кабинет Jūs paši ieiesiet paši savā personīgajā kabinetā и выберете объем программы для себя. un izvēlaties šo programmas apjomu tieši priekš sevis. Подготовительный этап обязательно. Sagatavošanas etaps ir obligāts. Ладошка здоровья обязательно. Skaistuma sauja, viņa ir obligāta. Ну и лимфоочищение, вы же хотите на лимфоочищение пойти, да? Обязательно. Un limfas attīrīšana, jūs taču gribat nākt uz limfas attīrīšanu, nu, tas ir obligāti. Коктейльная неделя по требованию, по необходимости. Nedēļa uz kokteļiem, tas ir, nu, pēc jūsu vajadzībām, cik jums to ļoti gribās. Если хотите странеть, то да, Ja обязательно. gribat nomest svaru, tad jā, tas ir obligāti. Если странеть не надо, можете проигнорировать. Ja svaru nevajag nomest, tad jūs varat to ignorēt. Мгм. Mhm. Jā, tā. Ja jautājumu nav, tad es varu pateikt, ka pēc dienas apmēram vai 2 man būs šis ieraksts. Ieraksts būs atrodams, es viņu arī ielikšu uz visām platformām, kur es parasti lieku uzaicinājumu uz šo te online tikšanos, tas būs YouTubā, un tur ir Telegrama kanāla saite, kur jūs varat ieiet, arī uzdot jautājumus, un tie, kuri grib iegādāties produktus, es arī pielikšu, saiti uz internetu veikalu, kur jūs to visu varat dabūt. Un, protams, vienmēr esmu jūsu rīcībā, uzdodot jautājumus, vai cilvēks, kas jūs ir uzaicinājis uz šo te mūsu Zoom tikšanos, prasīt viņiem, un kā Iļena teica, vienmēr ir pieeja pie viņas, jo tiešām vecuma nav, ir tikai nepabarots, nedadzirdzīts un nedavingrots cilvēks. Lūk, un mēs ar jums tiksimies noteikti nākošā pirmdienā. Далее на следующий понедельник мы встречаемся, и kāda būs tēma, es teikšu pēc tam. Un tad laikam viss, тогда, наверно, всё. Спасибо Да. вам огромное. Хорошего всем вечера и классных результатов. Пусть Я у вас будет минус 10 лет биологического возраста. Да, нам pишут большое спасибо, un Jelena saka, ļoti brīnišķīgs jums rezultāts, un es zinu, ka jums būs -10 bioloģiskā vecuma zudums. Tā. Tā kā tā, mani mīļie, saku visiem uz redzēšanos. Всё, Елена, до свидания.